Soibku, assalamualaikum. Ketemu lagi nih di channelnya Riri. Hari ini aku pengen baca surat Ad-Duha. Ad-Duha terdiri dari 11 ayat, diturunkan di kota Mekah. Artinya waktu duha. Yuk kita mulai baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarado. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agana. Fa ammal yatima fala takhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim.